Amakuru mashya bidasubirwaho rero AFC M23 biciye umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka isohoye itangazo rikomeye cyane rigaragaza ubugome no gushaka kudobya ibiganiro by'amahoro biri kubera mu Busuwisi. Ni ibiganiro bya Doha byimuriwe mu Busuwisi biri guhuza uruhande rwa AFC M23 ndetse na leta ya Kinshasa, mu gihe intumwa zigera kuri 12 za AFC M23 ziyobowe na Benjamin Mbonimpa ndetse n'aba Ibalanke ndetse n'abandi batandukanye nk'uko twabagejeho mu nkuru yacu yabanje. Mu gihe bari bicaye mu biganiro bari kuganira, ibiganiro byatangiye umunsi tariki 13 bizarangira kuwa gatanu tariki 17. Bidasubirwaho rero leta ya Kinshasa yatangije ibitero simusiga kandi bikomeye cyane. Imirwano ikomeye ishobora kongera kuburwa nyuma y'itangazo tugiye kubagezaho cyangwa amagambo akomeye cyane yatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 mu itangazo yashyize hanze. Ibintu birakomeye cyane rero, mugumane natwe kugeza ku musozo w'iyi nkuru. Munatanga ibitekerezo byanyu, nimwibagire gukanda like ndetse na subscribe ndetse n'inzogera kugira ngo mudacikwa n'amakuru yacu ya buri munsi. Twese cyane rero mu masaha make ashize kuri uyu wa mbere tariki ya 13 Mata umwaka wa 2026, umuvugizi w'ihuriro rya AFC M23 bwana Lawrence Kanyuka yanyujije ubutumwa bukomeye cyane ku rubuga rwa X. Muri ubu butumwa bwihutirwa, Kanyuka yagaragaje uburakari bukomeye, ashinja leta ya Kinshasa iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo gukora ibishoboka byose kugira ngo aburizemo ibiganiro cyangwa abe yatuma ibiganiro by'amahoro bihagarara. Ibiganiro bikabikomeje kubera mu gihugu cy'Ubusuwisi nk'uko benshi muri twe cyangwa muri mwe mubizi. Ibiganiro byari byitezweho kuzana gahenge n'amahoro arambye muri Burasirazuba bwa Kongo, ariko isura y'ibintu ihise ihinduka. Kanyuka avuga ko Kinshasa yongeye kwerekana ubushake bwayo buke bwo kudashaka amahoro, yishe nyuma y'ibiganiro ariko mu rwihisho igakomeza kugaba ibitero bigari kandi bikaze cyane bigambiriye kwica abaturage b'abasivile mu duce dutandukanye. Ibi byatumye ihuriro rya AFC M23 rifata umwanzuro wo gutangaza ko rifite uburenganzira busesuye bwemewe n'amategeko mpuzamahanga kandi ntavogerwa bwo kwirwanaho no kurwanira abaturage b'abasivile bari kwicirwa muri ibi bitero bagabwaho. Ibyo bitero n'ingabo za Kinshasa nabo bafatanyije. Bivuze ko AFC M23 ishobora gusubira ku rugamba mu gihe cyari cyo cyose mu rwego rwo kurinda abaturage. Reka twinjire mu mizi y'ibitero byabaye kugira ngo mwumve ubukana bwabyo. Nk'uko isaha ku isaha bigaragara mu itangazo ryasohowe na Kanyuka, ibintu byatangiye kuzamba hakiri kare cyane mu gitondo. Hari ku isaha ya saa 12:10 za mu gitondo, isaha abantu benshi baba bagisinziriye cyangwa babyuka bitegura umunsi. Ubwihuriro ry'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zagabaga ibitero simusiga. Icyateye inkeke nuko ibitero ntibyagabwe ku birindiro by'ingabo za M23 ahubwo byagabwe ku bushake mu duce dutuwe cyane n'abaturage b'abasivili. Uduce twibasiwe cyane muri iyi saha ya mu gitondo turimo agace ka Chambombo, agace ka Matare, agace ka Gishihe ndetse n'agace kitwa Mwami Winjwi. Utu duce twose duherereye mu ntara cyangwa muri teritwari ya Karehe. Tekereza nawe kubyuka mu gitondo cya kare, abaturage bitegura kujya gushaka amaramuko, abana bitegura gukina cyangwa kujya ku ishuri, maze bakisanga bagoswe n'urusaku rw'amasasu ndetse n'ibisasu biremereye bituruka ku ngabo za leta. Ibi byateye ubwoba bwinshi cyane mu baturage b'Ikarehe, bituma benshi batangira guhunga ibyabo cyangwa guta ibyabo bava mu mazu yabo kugira ngo bakize amagara yabo, gusa basiga imitungo yabo. Ibintu ariko ntibyarangiriye aho muri Karehe, kuko uko amasaha yagendaga yicuma niko ibitero byarushagaho gukomera ndetse bikanakwira mu zindi ntara. Ku isaha ya 2:30 za mu gitondo urugamba rwerekeje mu gace ka Minembwe. Kuva kuri isaha kugeza na n'ubu turi kubaha iyi nkuru cyangwa turi kubasomera iyi nkuru, amakuru yizewe bavuga ko ingabo za Kinshasa zikomeje kurasa ibisasu biremereye mu buryo budahagarara, uburyo bita pilonage mu gifaransa, mu duce dutuwe cyane
twa Bidegu ndetse na Kalingi twombi duherereye Iminembwe. Ikibabaje cyane kurushaho nk'uko ubutumwa bwa Kanyuka bubivuga, muri ibi bitero ingabo za leta ziri gukoresha ikoranabuhanga rihanitse ry'indege zitagira abapilote zizwi nka drones za gisirikare cyangwa se drones de combat. Gukoresha izi ndege mu duce dutuwe n'abasivile ni ikintu giteye ubwoba kuko zirasira kure hejuru mu kirere, ibisasu bikagwa hejuru y'amazu y'abaturage bitunguranye, bikangiza ibikorwa remezo ndetse bigahitana inzirakarengane nyinshi. Abaturage ba Bidegu na Kalingi babayeho mu bwoba bwo kutamenya igihe igisasu gishobora kubagwaho giturutse mu kirere. Amakuru akomeza atubwira ko akaga kakomeje kugeza nimugoroba bwije ku isaha ya saa 12 n'igice z'umugoroba, ndetse nyuma y'iminota 15 gusa, no kuvuga saa 12 n'iminota 45 hakoreshejwe ubundi bwoko bw'indege zitagira abapilote. Aho umuvugizi wa AFC M23 yagaragaje ko ingabo za leta zakoresheje drones nini cyane zo mu bwoko bwa CH4. ngira ngo murazizi abakurikirana cyane ibijyanye n'izi ntambara. Izi drones za CH4 zizwiho ubushobozi buhambaye bwo gutwara ibisasu biremereye no kurasa ziri kure cyane mu kirere, zikaba zarashe uduce dutuwe cyane twashingisha ndetse n'agace ka Kinumbi. Utu duce duherereye muri groupement ya Ruhinzi, aha akaba ari muri territoire ya Masisi izwiho kuba isibaniro ry'imirwano y'inshuro nyinshi. Gukoresha amadrones asenya cyane nka CH4 mu kurasa uduce tw'abaturage nimugoroba igihe abantu benshi baba batashye bavuye mu mirimo yabo ni ikintu cy'ikimenyetso cyangwa kikindi kimenyetso simusiga cyerekana ubukana n'ubushake bwo kwangiza bugaragara muri bitero byabaye kuri uyu wa mbere. Reka tugaruke gatoya ku byabaye mu gace ka Minembwe kuko ho ibintu byakomeje kuba bibi umunsi wose ntibyahagarara. Itangazo rya Bwana Lawrence Kanyuka rishimangira ko uretse ibitero bijya mu gitondo na nimugoroba twavuze haruguru, umunsi wose kuva bwacya kugeza bwije hakomeje kugaragara ibitero by'amoko ya drones zigwa aho hantu. Izizwi cyane ku izina rya drones kamikaze nizo zakoreshejwe cyane. Izi drones ni indege nto zitagira abapilote ziba zikoreye ibisasu byinshi cyangwa ibiturika, zikagenda zikabita ku ntego zabwiwe maze zigaturika zigakora ishyano aho zikubise. Izi ndege zibasiye by'umwihariko cyangwa zibasiye ahantu henshi by'umwihariko nka Bidegu, agace ka Gakenke ndetse n'agace ka Karingi twose duherereye Iminembwe. Ibisobanuye ko abaturage batuye muri utu duce bamaze umunsi wose wo kuri uyu wa mbere ari nk'imfungwa mu mazu yabo. Bari bafite inyenge cyangwa bari kunyeke y'umutekano muke, batotezwa bagabwaho ibitero bidahagarara by'izi drones zikubita ahantu zigaturika. N'iterabwoba rikomeye ku baturage b'abasivile babuze kirengera. Ngira ngo nkuko mu byumviye izi drones za kamikaze zikunze kuvugwa cyane, ngira ngo mwumvise uburyo zikora kuko ni zimwe muri drones zikunze kuvugwa cyane muri iyi ntambara. Juti bakunze rero ba Pilot News TV, reka noneho dufate umwanya dusesengure ijambo rikomeye cyane umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yasoje cyangwa yakoresheje asoza itangazo rye, kuko ririmo uburemere budasanzwe mu bya politike. Mu magambo yagize ati ibitero bigambiriwe biranga ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo gukora ihohoterwa rishingiye ku moko cyangwa se rikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Uku ni ugushinja gukomeye cyane kandi gukwiriye kumvwa neza. Kanyuka na AFC M23 bari kubwira amahanga yose ko ibitero bitari kubaho mu rwego rwo kurwanya gusa izi nyeshyamba za M23, ahubwo ko ari gahunda yateguwe kandi gategurwa neza mu rwego rwo hejuru na leta ya Kongo, igamije kwirukana cyangwa kurimbura burundu ubwoko runaka bw'abaturage batuye mu burasirazuba.
mu mateka y'aka karere rwose iryo jambo riteye ubwoba cyane ndetse rirakanganye. Bivuze ko ihuriro rya AFC M23 ribona Kinshasa nka leta yamaze gufata icyemezo cyo gukora genocide yitwaje intambara n'amakimbirane ya politike. Ibi kandi bigaragaza ukuntu amasezerano y'amahoro asa nkaho atagifite agaciro. Ngayo nguko rero kuba kunzi bacu Pilot News TV ishusho yuko ibintu byari byifashe kuri uyu wa mbere mu burasirazuba bwa Kongo. Twabonye uko uduce twa Karehe, Minembwe ndetse na Masisi twibasiwe cyane n'ibitero by'indege za drones kuva mu gitondo kugeza nimugoroba nk'uko bitangazwa na AFC M23 ibinyujije kuri Lawrence Kanyuka. Esemwe murabona ibiganiro by'amahoro mu Busuwisi bizakomeza cyangwa byapfuye bitamaze na kabiri cyangwa ngo bigere ku ntego yabyo? Ese wowe urumva kwikura muri ibi bibazo byose abaturage barimo hakorwa iki? Dusangiza ibitekerezo byawe hasi muri comment section down below, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Mukomeze mugira amahoro y'Imana, turabakunda cyane, murakoze cyane kubana natwe.